ka puer bagi ata. Ata. Zana nani sogoye. Zan kono furubi donke. Zana nani sogoye. Zan kono furubi donke. Zam Pierre. Ana wasu. Idogo ke Zampoli abi. Abi. Amade ka to ni tegere fokunta foi ni Zambier ga sugo ko. Me Zambier fana bitoka na ansa Amadi, na na sugure. Anga sugo ko. Ipuse okay ipuse. Anga sugo ko nyanyi ni fuka mpusa Amadi. Ka nyanyi ni to. Anyanyi ni de Zambier ga sugo ko no. Sugo jele on tere. Jeli ba mafia ka nyanyi ni ban ndabla dinela. Ni nyanyi ni makati na amai. Ay odona karama ko hafo kanga nyinin ban dabla dinena dowe uba nyini de ko foluga Allah taala yera nyini ka doni o ye fami ko lugo o nyeksela nyinin ban nga dabla dinena granga sogodun ana sogo mbora nyini de anana amba dune nimbe sugo ne koy nimbe su ifega sugo ne du yeli ba Jean-Pierre kana bo yoro fode ni ya na fora sisa na bena yoro sugudo ma amma ere bina klaga fo kibina aya sugudo fo aya munu bato amma nga maga sugina ala manga gerala oro la otna ben awma otna be amma donc fem mana na doranga na boro nyinin ban nga dabla dina Amadi silama fene manga fembe dute sa Amadi fika nyenyi no de kai Amadi silama ibi Jeliba to anga sugo. Zambier ga sugo nu sugo jele Jeliba to anga sugo. ni bolo ne ko Jean-Pierre ga sugo aram yalo no san ni sugo ni tamati monto bira o tamati mi fana be ka aram de ya to mati tala Amadi e kalabanchi de ni ba ko foje sisa ha ni to bito logoti makala Logoti gerala. logoti aram yanente o Logoti ma bito aram. ko makala Ogerala. ko aram yanente sugo gansane aram yanendo o muna logoti jalante du muna tomati jalante du muna jaba jaba nyinin ban dabla dina na Jean-Pierre kelendiga ni tigara mo ko yala ite gere mo ko la ubi soro ka fo kiga jugun nga ni biga gere mo ko la ubi utiliser wa ubi valeur be ban ere be to bolla uno fe sa ti togi jatera lu tu nyele ma ki flega parce que ubi yew kere fe kuma be o farila meni mabola fana kiga jugun abi na foni minisika e ponti den sabata abe marathon chien kelengelen jigi ponti nunu be kuna ni ponti min golona abu toy mais mi mani clé minisika yi minisika kamade abe continue ga marathon gaucho de kuna ate hina ola de parce que yi client yi abo goshi ha na mo goshi ga do yiri kono pew ate lafia o kunye munye sisa parce que ponti yi clé minisika yi de mais tof la munu golona abo lu bore ko lu fili amago to lable dan ni ko bi clé mo ko ye bi ha abi utiliser de fo yi bampeu abi fakaw o ma mo ko clé no jinya kana o tigila mo ko segenen mais e mo mi me kibito gi yere golon kalabanci yan ni fende wala ubere to ere be lafia te ndo mais mo ore kama ante gara mo ko la sisa ima ni ite kuma mo ko fe ko parce que ite gara mo ko la ite meto ubito ka fiire ko karsa yere te gere mo la karsa ka jugun nga ite metola kuma do la liye mangan do bodro abku nyana de ki eu fobi tellement que ubado ete deliga kuma mo fe o kore ubigi kono mo go biladi donc we gringa la minele ke ka sura do la e ma foligere mais mo mi be do na be na tika di ma ka teme ha e do no la wa na to e dron anega tula yere parce que ube ni soro ka ba mais mun be temenate kuma o fede bo de laja parce que o mago bo de ore mangana sis ore kama kuma la do wi la mene ka sore ma foli ke mais mo ko yate fam ibe choix kele no ranita so e bi yere duma o utiliser ou soit ibi ma bo la ko parce que itigale no mo ko yala mais al no ba fo ki ga jugun solution tala nego era tiga me jonna e ga kuma era tiga me jonna adama diu adama diu awo na tigale adama diu